Kuhle kakhulu bakulele silapha emtini wobukhosi esigodlweni lapha ehlane bekunene umkhosi womagana uqhubeka kuhle kakhulu sinembutho lapha sawubona mbutho Kakhulu unjani baba? hayi kuhle kakhulu mbutho lembutho njoba kubitwa bomake lapha wena ufika njani la nje Hayi sihamba kane Lutsango lisuke lapha eChelsea. nemambala siyajabulisa kubona ku social media hawu cha uyasebenza live lemaswati uyalikhangisa yilele kwenta kangaka usuzukhangisele live lemaswati Kahle baba ngakhulela nje la ngwane. Ngathanda iculture yethu, ngiyathanda le ndlela siphila ngayo. Ngiba ngathi kumcoka ukuthi kuAfrica kumhlaba nje wonke bayito yathi ukuthi sinimaswati siphila kanjani. Ngoba iculture yethu nje unique special kufanele ukuthi konke umuntu nje yathi ngawo. nemambala abashasa siyevakala sivuthiwe mbutho Ngiyabonga ngiyazama. ubani igama lakho lembutho akutshela Look ngoba Vandawo. sesho igama lakho lokutheka Hayi, yayathi maswati kusithatha info nje kancane. So vele igama solo kumele ngisindo khona. There's no hurry Msazi. No, zama nje kancane. 100%. Ungathini mhlambe kubongele makhosi? Ngalatheka kwendile nje endlela live sengina 40 years inkosi sesihlalweni. No, sifuna ukubonga le ngonyama ngoba le ndlela usihulela nje ngayo kuhle nje kakhulu. Uyabona nje kahle nawo kuna decades sihlangana nje kanjena ukuthi uyabona ukuthi sijabule nje kube kanikani sinisilive kumnanzi nje kube kanikani and nawo kumnanzi nje kube kanikani uyathi ukuthi lo mholi walabantu nje labajabule nje kube kanikani usibene nje kakhulu lona lengonyama yethu Nkosi Mswati wesithathu sifuna bona umkhosi le ndlela ohola ngayo nje kuhle nje kakhulu Lemambala kuthona bayethu wona phakathi. Hayi bayethe wona phakathi Uyabathi babuka isifoundation. Angiyabathi Ungathini ngemsebenzi lo babuka isifoundation? No kumcoka kakhulu ngithanda le quality labasebenza ngayo le picture nje konke nje kuclear yakhona ukulandzela kahle ngoba kumcoka ukuthi kube khona idocumentation lesendako nje nyalo ngoba ama generations la dolandzela adokhona ukulandzela ukuthi lesenda njani emlandweni so kumcoka nje kakhulu Awukhuthathe emaswati ke onke nabantu abangekho la ukuthi bethe nenkosi nememetini. Bethe lapho ithi inkosi abethe khona njalo amaganweni. So namuhla nje sikhona khona la ehlane sinemsebenzi yabukano isikhathi lesinanzi kakhulu kubele kane silive enjoy le company nje Maswati nje kumcoka kakhulu ukuthi sonke siphele nje la ehlane asiphele nje sonke sineSmaswati 100%. Asawugiye kubona ukugekayo. Ukugekayo kubona. Ngiyakubezaba into lo ngakwenza. Hayi kumnanzi nje ubaliswathi Wasa. Wechila. Mabukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.